بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Kwayamika Allahu subhanahu wa ta'ala ni kuwela sala ni salamu sinjao dilimtumiki sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. والبدع كلها مذمومة وضلالة لحديث إن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة. أشهد الإسلام pelepo nditu tulipa kuendelea na mazungumzo yetu gabida unnasi fi ramadhana, bidari wandu munkati mwa mwezi wa Ramadhani. Tuajemeleshe pepa shandanda pele ni tuweje nkuponya mirogetu malemba gagalembegwe mushipe pashawili panangani pele shakurashigo weyo kudijiganya ngani jandanda jikwamba bid'atun kuti ana bid'a panajajiwele jamboni kapena ziozope ziwele shakuzakala kwa digongoje kuti pana wandu wako waga nkutinda ni ya bid'a akutiga mudini jetu ya Islamu pana bid'a mundu kupanganya kupata zambi. Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwa wika na mundu paiza uzyo kwa digongo dia zile bid'a jazi na mpana zile mundu utendo kupata thawabu na kutiga pana bid'atun hasana ni pana bid'atun sayyi'ah. Kuti bid'a sezuile jamboni ni pana bid'a shekuzakala pana wandu akora waganku aladi sila aslam mutundu kwa gawani shile bid'a ugawani wakwe wele shinga mamimbar shinga badarsa ni kwa radi na gawani kuti jamani mchislamu mwana bid'a shekuzakala banzoko na mbana zine alhamdulillah ziwele ziambo neno pe mundu kupanga nyazelezi kupata thawabu. Tayeb sana jilingani jaji tujiziome kwa diri kujelelo biidhnillahi ta'ala na bozoni tupate faida pa kwambaga kugamanya magongo piga kutendi kazi yaga mpaka jipatikani bid'a mwashina wandu kombo likawandu kutamaga kwanganya ibada. Alhamdulillah wandu adibahu ya sunna na mbana magongo gampaka gatende kari gile malogo ni kuzipuka bid'a sana gile magongogo tugaliome padarsa yetu jalelo insha Allah. Kadhalika tuziyo magongo gakwenela kwa bid'a kombo likabida mpaka jiribisha kamalo na mboni ngajendelesela na mbana magongo gege kora tende kari agampaka bid'a ziwezia kuenela sana gile magongogo tugaliome padarsa yetu jalilo biidhnillahi ta'ala. Al-Imam Ibrahim bin Abdullah al-Mazru'i hafidhahullahu ta'ala pepa la jeji no jawili akutuzadi la kutini والبدع كلها مذمومة وضلالة. ni bid'a kulluha zozo viziene madhmumatun siwele siya kunyozegwa. Sheikh Ibrahim bin Abdullah al-Mazru'i akutuzala kuti bid'a zozope nazo zilimu dini zozope madhmumatun siwele siya kunyozegwa ngana ziwa ziamboni pangadi bid'atun hasana pangadi bid'a jamboni mudini angadi wal bid'a kulluha madhmumatun bid'a zozozene siwele siya kunyozegwa nizoni wa dalalatun kuwele kuzokonishila pangadi mundu joshawe kupanganya bid'atun ni kuitenda kuti akupanganya haki pangadi tawe anakupanganya shindu chapa kurokonisela kudigongo dia kuti akupanganya bid'a ni bid'a
siwele shindu shakunyozebwa yuzo ni kuwele korokoni sela nimbo ngana divo tabantima kutia dinul haqqi ele bangu banganya dini ja haqqi na din kubanganya bid'atun wala qayo aqwaga korokoni sela maloge Sheikh Ibrahim gala kwega atubele dalili kubitila hadithi Qur'ana kuti li hadithin kwa digongo di hadithi jawabu shetu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuti inna sharral umuri nditu isindu yakuzakala muhdathatuha niyala kwe yayizuzi zibandu nikwibika mudini yala kwe ibele yakuzakala wa anna kulla bid'atin dalalatun nironi sinajajiwele bid'atun mudini dalalatun kuwele kurokone sila gele ni kwa maloga Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ni Mtume alayhi salatu wassalam atuzadi ile kutishi ndio ya kuzakala ni ile ya zuzije wandu mudini yala kuwele shindu ya kuzakala kadhalika sila kazuzije wandu mudini dalalatun basi kala kweko kuwele korokoni sila rawahu Ahmad wa ghayruhu hadithi wajibu sayyidi al-Imam Ahmad ni mani wawe nikuwa bid'a zuzuzine basi kuwele korokoni sila so ni bid'a zuzuzine siwele siya kunyozebwa nambo Sheikh Ibrahim afutulad kuti wa minha munkutila mabid'a azio ma huwa kufurun pana bid'a ziwele ukafiri bimaana mundu kupanganya sitendo sala kwesho siwele bid'a na mboroni mundu yojijojo sitendo so siwele shaka ukafiri wama huwa ma'siyatun ni banaroni bid'a ziwele maasiya mundu kupanganya akupata dhambi na munchi Islamu nga kukopoka niko bid'a pana zile ziwele kufurun siwele ukafiri mundu ashitendaga akukopoka nchi Islamu ni bana bid'a zine mundu kulitenda akupata dhambi na nchi Islamu nga kukopoka niko yozobe iwele ya kunyozebwa kopoka nchi Islamu siwele shitendo cha kunyozebwa mundu kupanga ni sitendo ni kupata dhambi sitendo siwele cha kunyozebwa falbid'u laysat fi rutbatin wahidatin sanu bid'a nganaziwa fi rutbatin wahidatin pantundu umpeve na bid'a ziwele zile kangani ngata kuendela stage jimpeve na ziwele zile kangani zine zikugwila ku kafiri zine zikugwila ku maasiya mundu ashetendaga bid'a bazi ima tagapanganyire kufuru sabatere ukafiri ima tagapanganyire sitendo sha dhambi niko kupitila gagele malewe nyumbo ni watu vile Sheikh Ibrahim bazi weje tupatile kumanyira kuti bid'a zizozene ngatukozozo bwa mundu kuzipanganya mbo mundu atadikangane nishila kashindu kakawele bid'atun amma asbabu nash'ati albid'i faminha aljahlu biddini was-sunnati Sheikh Ibrahim akutuzalla kuti amma asbabu nash'ati albid'i ama magongo ngakumela kwa bid'a ni kuziuka kwa bid'a faminha munkutula magele magongogo aljahlu biddini ni ujinga wa ungajimanya dini wa sunnati ni ngajimanya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bandu nina gashi tamaga dini ngaziyoma wala ngadijiga sunna bazi wale ujinga wa ngajimanya dini jaji bate dini ya Islam kadhalika ngajimanya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari gakuwa magongo gabandu kupanganya bid'a pelevo mpaka jiribushe bid'a musikatija sina wandu kwa digongo ngakudijiganya dini wala ngakudijiganya sunna baada ya tawe kubanganya ibada yao
chapanganya je mwakuganishiria ti aibu tutendei mwine tupatile thawabu kubana kupanga neshindu yanga nanjiganya mtumiki sallallahu alaihi wasallam pele nijiwe bid'a padigongo ya kuinjira shitendo mudini shanga najiganya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ni kwa gele magongo ganda aljahlu bid-din wa sunnati ujinga wa ngajimanya dini ni sunna wa minha soni magongo gani tahsinu al-aqli kuzijiti kano vakidi wattibai al-hawa ni kuhuya ya ukurakantima mundu naga kurijiti kano pe akili kulekanga ni maomboni tia aomboni wao elu kupika nika nangwa akili jaune jikutiashi siwele haramu nambo aya nilo zinankuradi sila uhalali washindusho kabena hadithi zinankuradi sila uhalali washala kwisho nambo buni kuwishi la bakutingwamba akidiri ya uneshi kutishindu shashi haramu ni kuziwika akidiri ya ugwe kutizunya kuishi nove kujivunda Qur'ani kadhalika kujivunda as-sunna bari vilevo panti kuzivuka bid'a kadhalika wattiba'u al-hawa ni kukuya ya ukurakantima mundu kombuleka kujimanya dini kujimanya sunna nambo ntimani unamkuraka yine basi pala kwevo panti kuzivuka bid'a wadigongo jele ili muntima mwana mundu ana mundu ni kuraka kuikuya yala kweyo ni kujileka aya kapena kujileka hadithi kwa digongo jele ili muntima mwao ni kwa pele gakupatikana magongo gakumela kwa bid'a wal qawlu ala Allahi bighairi ilmin ni kuwesheta kwa kwamba ngani za Allah bighairi ilmin mongadi umajidizi naga wandu ana kwamba kuwesheta ngani za kwamba ga Allah subhanahu wa ta'ala ngani za kwamba ga dini bighairi ilmin mongadi umajidizi bali bala kwepo panti kuzifuka bid'a wandu ashajinji awelewa wandu wangadi ibeleka maziyomo ndio kujirio madini na bako kwenda kuwesheta ya kwamba ga dini kuwesheta ya kwamba ga Allah ya Allah shimebelevo tu ile Allah ngakonda tiyala kwe na mbukumbe ilishindo ikwano nyela Allah subhanahu wa ta'ala kabena yala kweyo hidishe nene Allah subhanahu wa ta'ala kubeleka thawabu kwa itendo yeleyo akuwesheta angani ya Allah bighairi ilmi adiwangadi ilmu bali bala kwepo gazi pakuwaga pakuzipuka bid'a kadhalika magongo gani waljahlu bitamyizi baina alahadithi almaqbulati wa ghayriha magongo gani ningile aljahlu bitamyizi ujinga wangama nyidi la kutindania baina alahadithi zikatija hadithi almaqbulati ziwele ziyakubadigwa wa ghairiha hizine shanganaziwa ziyakubadigwa wandu ashajinja ndipo ujinga wanga kuombola kuzezepani ya hadithi kuti aje hadithi jaji kujilolesha alhamdulillah sanad jiwele jamboni kadhalika matni jiwele jamboni ni hadithi jiwele sahihi aje jiwele dhaif kutitinda ni hadithi ashajinji nganatua tukwete umanyidiri wala kweyo ni kwa digongo dile bazi kanga la kuzipuka bid'a kwa digongo dianga manyidila at-tamyiz kulikangania baina al-ahadith al-maqbulati zikataja hadithi zizikubadigwa wa ghairiha nizine ziziwele zianga kubadigwa kombo likamundu haziyumile akwete kitabu akushiwamini nno pe kitabu chao na mungai manya kuti hadithi rinizi ya kuriyo mala kwemo ziwele hadithun dhaif belenga kuimanyila kuti ziwele hadithi shanga ziweze laga na mbwashaji gele hadithi iri kuja kuziweze takonzikiti kwa digongo nga kutimanya kuti ziwele hadithun dhaif banga ditamyiz
pala kwa kujikuzibuka bid'a wadigongode kuti akutumishila hadithi sianga tumishila ga kabe na komboleka kujirima na hadithu sahih wala kuni kujikanila kwa digongo wanga ditamiz wanga kombola kulekanganya baina al ahadith al maqbulah wa ghayriha zikati ja hadithi zizile ya kubadigwa nizianga kubadigwa wanga ditamiz wanga kombola kulekanganya sana kwa digongo dile bid'a jikura waga kuzipuka ni kumela kwa mundu jala kwejo kwa digongo ya unga zimanya hadithi kadhalika wattiba'u almutashabih wa 'adami ar-ruju'i ila fahmi as-salafi as-salih fi jami' al-umur magongo gani ni kukuya almutashabih aya zazwili mutashabih kapena ngani zazwili mutashabih aya ziyakuti mpaka zibikanishe jipatikane aya jine ya kugobola lazima kwezi sana mundu agambile kuzioma sharabwashi manyi akujirimana aya jila kwamba kujijigala mpene yatite kajibikane wala kwao kapena ngani kwamba kujijigala pele yajitite yani kapika nishoka wala kwao wa adamu rujui ila fahmi salafi salih ninga uja ana mundu mkupika nisira kwa salafi salih aiterle yangu hivi kanava ni hili sahihi ayangu tikajilu li hadithi yai baadhi yangu tikajipika ni hadithi jaji baadhi ile ni hili sahihi wangara kaga kujila ila fahmi as-salafi as-salih mkupika ni sharia kwa as-salaf as-salih wandu wakala kala waji kubadilini wangara kaga kumanyila kutiana masahaba aya jiwajipike neudi wajitendele udi mazengo ana hadithi jiwajipike neudi wajitendele udi mazengo yele wangara kaga wala wangaza kaga kuushira ushira kutiana a'immatul hadith maimam galakwe gagadi jimu bani wa hadithi gadweshete malwesi pakwambaga kujiradi sira hadithi iji yele wangatendaga nambwa kwamba kukuya almutashabih yala kwa yewele yakaikazia nambo ninga ujila mukupika ni shirafa salafu salih fi jami'i al-umuri muishindu yozo biyeni akwamba gakupanganya nagajidi sala kwamba gakuzwadi nagajidi somo kwamba gakutaba wala yangawi kagabizi yakutiana somoji pampaka Allah jiposhele wandu walongolele watawa gaudi ana sala jiwandu walongolele wajizwa dijiudi ana hadithi salafu salih akujiradi shiriudi yala kwa wala kwa angadi sano ungadi wanteto wala kweo tayari ukuntende kali aga mundu bazi awe ndandi dilo jabida bid'a jikura melago kwa wala kweo ni kwa gele gaweli munkutila mama gongo gaga kutende kali aga mpaka jitandi kuzipuka bid'a wa ghairi dhalika na mbozoni jibana magongo gani kangani radigwa pamalo gala kwega niko wa Sheikh Ibrahim atuzadi ile pala kwa magongo gagakora tendeka daga pamalo ni kuzipuka bid'a aradle ujinga kuangaje manya dini za Allah ni ujinga kuangaje manya sunna baadhi wewe ujingao magongo gele gakumela kwa bid'a kadhalika kujijiti kano vakili kulikanga ni umboni kadhalika kukuya ya ukula kantima na mbozoni kuwesha tapa kwamba dini ja Allah bighairi ilmin mundu hadi wangaje ilmu so ni magongo gana tuzadi ile kwamba al-jahl bitamyiz baina al-ahadith al-maqbulah wa ghayriha ujinga wa unga manyidi na kutinda nya zikataja hadithi zazuwele ziyakubadigwa ni hadithi zazuwele ziyangarutumishila kadhalika magongo gani atuzadi ile kuti kukuya al-mutashabih yala kwa iwele yakaikazia wa adamu rujui ila fahmi salaf as-salih ni ngaujila mukupika ni sheria kwa salaf as-salih fi jamii al-umuri muishindio zubiyeni ono kwamba kujitendela isindu munga pinjila kukuwa mfano kwa bandu walongolele wa ghairiha nine yakwe yanganaiza diga pala kweva barizo ni mpaka iwe magongo ya kutandi kazi ya bid'atun pele Sheikh Ibrahim
na kutuzadi sirazoni kwamba magongo zano gakwenela bid'a tuzadi likuti amma asbabu intishari albid'i faminha sukutu kathirin min alulama'i wa talabati alilmi 'alayha. Ama magongo gakwenela bid'a faminha mkutula magongo go sukutu kathirin min alulama kumyala la kwasha jinji bale na shadiji ganye wa talabati alilmi niwandu bakuzozoma nyigizi 'alayha kuzimyala dila bid'a zio bidana gatana kutendegwa ahlul ilmi ni kumyala la tulabul ilmi wandu kurora ilmu ni kumyala la basi kule kumyala la ako gawele magongo gakubeleka mpata kuti bid'a zileje nkwenela wandu kutiga mbona shewati ngakuyirurula ile mbona shewati ngakuyirurula ana ile twitene bangazioma mbona wewe na twimile yaka yejinji mbona wewe na Islamu shi atandite kutuladi sila kala mbona ile ngakuyirurula tayari kwa magongo gakwenela kwa albid'atu kadhalika tulabul ilmi bandu akudijiganya kuri mahitabu kuyirima kuti na shishi teno shilisha bid'a na mboni kumyalala bati bid'a jala kweyo jankuji myala dilajo jiwe genkwenela we kwa dikongo de kumyalala ko Sheikh Ibrahim na kutulala kuti bal min alulama na mozoni min alulama man ya'malu bil bid'ati pana mungu tena mawandu ashadijiganye man ya'malu bil bid'ati wa kutenda ga bid'a adijiganyize na imani kutia iwe ishinga bid'a na mbona kuitenda ga yala kwe kujitenda ga bid'a jo kuinjila ga mushilishi tendo sho nombe nao kudiwanga kuchuna kashinde ndijive boyo warawujulaha ni kujikwizila ga bid'a jo kuti vandu bazi ajiendelesele kujipanganya na mbwa kutenda gaili kwa digongo diavi talaban lilmali washuhrati akutenda gayala kweyo talaban lilmali kwa digongo dia kuzora shipanje washuhrati ni kumanyika kombo likapatikana mundu jenziyobe na mboni kwa lolese ya vandu kuti ajimanganya jaji jikwa konda bid'a janti na mozoni wanashima bwana atwamu bari nombe nao kudiponya mwala kwemo ni kutenda ga bid'a jala kwa jila na moroni na kutenda bid'a jila wayurawi julaha ni kujikwizi laga ni kujizori laga tuma hadithi tukupeka kadhalika kujigela ga ayat ni kuditumishi laga kutugobone laga kutishitendo sila shioneshe pelaga siwele sahihun pelaga jiwele sunna na mbwa kutendela kwa hiyo talaban lilmali kwa digongo dia kuroza shibanje eti mwana mwala kwemo mwashina bandu wakupata bakutenda bidanjo sana wakudiwani sila kwa wanganyao mwene mwako shiwaga wile washuhrati ni kuroza kumanyika wakuiwana kuti bandu bajinja rohoneshe sana nagambe jika pe ashajinji baba uneja jingamanya sana kuti amanyeshe nene bazo uneju darman diboni mubida pele ni kuwawe nanzila gabano mubida kuti wandu aitenje bakashe nono nomba kulinanzila bari aje kweli jiwele dini niko yana kweyo pana wandu wakuwaga mkuibanganya wa min asbabi intishariha na mozoni munkutula makwenela wa bid'a jo wa min asbabi intishariha aidan na mozoni munkutula makwenela kwa bid'a tahawulul bid'a ila 'ada bazi ni kugalauka kwa bid'a ila 'adatin yas'ubu al-insiraf anha khasatan idha hamatha al-qawanin wa ghayri dhalika munkutula mamagongo gani gikuntendi kariya ga bid'a jibija kwenela nove ni kugalauka kwa bid'a kubampela gashindu shangadi kandu kubashindu sheriyo bililwandu kushipanganya yas'abu al-insiraf anha nikuba shindu chokuzitoka nno biwandu kushilika mpela chasi lese shetani kuikaga mtu kuti ngwamba
abangale ka nganganga pela shajibika ni siri hadithi kuti kwamba ni kwa bid'a jile jikulaga ja kuzauzia andu kujileka kwa digongo kuti aziyolelele jitamidi sisi mundani jeleo khasatan idha hamataha alqawanin ghayru dhalika nobe ninaga lwandu wa malamuzi hadi ajitetele bid'ajo kuiwana kuti jamani dini nijala kwa jintende jele nyewele yambone bashapanga nyine yangabaga yele yala kwa yota yakuwatanganya bali bele bandu akora baga kujikwenya bid'anjila wa ghayru dhalika ni ile yanganaiza dikapana kwepo ni kuagelero nikakuraga magongo gagukora mtende kali ya bid'a jiweja kwenela bid'a jiweja kuyoyelesha kwa bandu ni mpaka bandu kuitenda kutia kupanganya dini na mbonana mkonanga dini. Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazruri na kutuzadila zoni kuti wa amma atharu al-bid'i ala al-mujtama'i fahiya kathiratun, ama kuzakala kwa bid'a kwa bandu fahiya kathiratun, bazi kuyele kwa kujinji mnope. Wa amma atharu al-bid'i ala al-mujtama'i, ama kuzakala kwa bid'a ala al-mujtama'i fashanyan kutula wa bandu fahiya kathiratun, bazi kuzakala kwa kuyele kwa jinji. Minha munkutula makuzakala kwa lako kwa bid'a imatatu sunani, ni kulaga kwa sunna. Bid'a nagaji digitamidi sisi pamalo sunna jikuwaga, so ni wakuja wakura bagam kujiulaga sunna jale la islam akutiga ngamba wele ngana tuziwelela hata mwe wandu ashigoloria gama ahadith kungaradi siria jamani Mtume sallallahu atendaga yati kuti aye mtume ni kupika nika nambuwa ingaleka sana wele ungaleka yanga na panganya mtume yanga na panganya shima sahaba ni kwamba kuikumba tena yala kweyo tayari vilebo kwa kupatikanaga imatatu sunan kulaga sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kwa kulaga sunna ya mtume alayhi salatu wasallam sivile kitendo cha kuzakala na ambacho kupatikanaga mwabandu kwa digongo ya kulikumba tila bid'a. Kadhalika ushabe wa bid'a wal jadalu bighairi haqqin, ni makani bighairi haqqin pangadi haki jajidi joze bid'a nagaji digitamidi sisi pamalo bandu wakubaga makani mnobe na mwadi wangaji haki hadi wangaji shadia makani pigekora gamba kutama mwitima ni kuikwenya gakutia waingaleka wayashima kolwa yiyi weshima shewe tuwakala kala watendaga waingaleka wanganya udini junga najimanya dini jo najimanya jimanganyaji dini jimanya mwelelo isitendaga shakulungwa ilenga na tuzadila basi wandu wakura jinjila gama makani bighairi haqqin na mbadi wangadi shadia wal khusumati fi dini na mbozoni maukangani mudini bid'a tukura jigadila gama maukangani wadigongo wandu wakura ipika ni shiria mtume alayhi salatu wassalamu na mwani na kura bagaka kuyikana pili gakura jinjila gazano maoje ni maoje ngana iwe ishindu yamu na kwa wandu wa islamu nambo maoje gugakuikaga kwa digongo dia kuenela kwa bid'a ni kwa mkutila mwaishi ndio kuzakala bei kupatikana kwa digongo dia bid'a ni al-khusumatu fi dini, makani muzikati jadin ja Allah subhanahu wa ta'ala wandu wakulaga wana makani mnobe. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, Allah subhanahu wa ta'ala akutuzoela kutini tuma shaitani gifura pele haga ntenga kwa shimijao liyujadilukum kuti ashimijao shaitani ankani lijijeuma anganya manjimidi sisi pashilungamo ni kwa wandu bid'a akora gamba kuendela nganizio kuleka dalili nganizo zidi muntwezio akora zilongo ya gannobe ni gatawaga makani igo kuti ankani lijijeuma anganya manjimidi sisi pashilungamo Allah subhanahu wa ta'ala na kuti fa in ata'tumuhum fa innakum mushrikun,
ninagaje omanganya nchakuyaga ahlul bidai ni kudiloweka gamu bid'a ya kubanganya akumbutina ku kufuru je omanganya nombe kuinjila ku kufuru akumbutina mushirikina je omanganya kuinjila mushiriki bari nchibanganya gaele bari ni je omanganya ntimbe bandu mushrikona nikuba banzobo ni wandu ahlul bidai wandu akubanganya bid'a nagache tenlaga makani kwaleka nambo gwenga diloweka mu bid'a kwa digongo dia kuti eti wambashaji nti ni wakutenda la kwa digongo dia kuti bid'a nagaje ditamidishishe bari mwishindio kuzaka la yiko napatikana kwa wandu ni makani wandu akubaga makani mnobe wattiba'ul hawa ni kukuya yaidi mitima jao ngaba kukuya yaidi mitabu iyai kuti mwene mwako shali gele mashafu nikumbulu kudile kutisheka katoka anila wetu kwetema aya nule aya aji nule vesi ajila nule jejila ngatenda yala kwa wandu bid'a wala ngajigala mabuku nule sahih al-Bukhari nule sahih Muslim nule sunan Abi Daud ngana banganyiri yala kwa ahlul bid'ah kwa digongo yako kuya ajili manganya ittiba'ul hawa akukuya yedi mitima jao yei kwa konda mitima jao ni akukuya ni eneo kwa hiyo ile ndio ushabe ile ndio kuzakala nabo magongo ngakwe bazi ni kuenela kwa bid'a kadhalika munkutila maushabe wa bid'a mufaraqatul jamaa kulikanga ni masahaba kulikanga ni nyendelezo ya masahaba tuando ni ngadi ya dileweshe mu bid'a bazi kanga la kupindana niwabanganya wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam so ni mushabe wine wa bid'a wa dalalun nas ni kurokonesha kwa wandu kurabaga takurokonesha nobe wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a namba kuraganishi ya kuti wenye watu kolo ya kutenda shino kwetu we ni wingi wetu basi we ama weji basi ngatulipa thawabu mwetu kutenda wingi nambo vile manganya nadi akurokoneshela Sheikh Ibrahim akurala bakutizoni muishindu ya ushabe kupatikana gakodi kumuja bid'a dalalun nasi kurokoneshela kwa wandu ashinjine wanankuitenda kutia wene kushilonga kwa gairu dhalika ni ine yakwe yayikwatende kazi yaga wandu arokoneshele kadhalika ni ine yakwe yaikupatikana mushabe wala kwe wakwenila kwa bid'a ni bid'a mudini pangadi ya kuzalala kadhalika bid'a pangadi pajinka mshiri ya mundu na mozoni bid'a jikambishe pa mavuto mundu kukamulana najo uzi wa kiyama ni kororego kwetu we kutadikangana nishinaka shindu kakawele ka bid'a kwa digongo Mtume sallam ratuladile kuti inna sharral umuri muhdathatuha isi ndio kuzakala ni ile yazuzize wandu dini wa anna kulla bid'atin dalalatun so ni silaka kaweli bid'a ninaga kakaweli bid'a mudini dalalatun wala kwele kurokonesha insha Allah taala jili jaliji peji yetu jawili kwa lura la Allah subhanahu wa ta'ala bazi tuishia kwa kurioma peji ya 3 biidhnihi subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.